okay, yeah. So what you say? Inti Kelvin Taylor na kasa. Akwa say wanye tete papa. Inti me koye underground cover, me koye investigation about me person me hunu guy no. Again because sebi o Felix me ti o kaso me papa onye ehiani ono so no onye sikani. So what you say? Inti me hwe sende me papa ote na me metima yimanum asem adidi penyin bi te say Duncan Williams say ebia sebi o Duncan Williams me di menu from say nensa wo power wo spiritual power wo ye osafo kase a won hwe send be ya nensa menu di ati afim no on fambeshim say nipa say wo kase say a utake nyankopon ankasa direct no nya pastor no tawati ase udidi mensa otable hwe nipa dudu a omuko papa no asori hwe how long or building a reputation udidi na atem na say appear stadium ekoye previous peace council chairman oko didi na atem wasusoso nkwala edidi otumfo atem wakosusoso wo Kelvin Taylor nti mia ubisa hopes na asem we nane mesa hopes na abala no so eno hopes pe na me country and say Kelvin Taylor me pese me nko hunu ne busuafo me ne hopes kraka ade no say ye some digging bi ye investigation bi about Kelvin Taylor no way me koya investigation akọ hunu Kelvin Taylor papa onim de ewo mitiri me koya sa no nka papa no nka me pese de ewo mi madwunu me ko hunu akra ne papa no ekonkura de no uhuru Kelvin Taylor papa no ho baye omobo me say uhuru Kelvin Taylor papa me aseboyo me ka semu we actual life me say me digi ya akọ hunu akra ne papa na me fi say ne papa e nipa bia one ka nyansa asem intra ne ba no onka nsem bia ne ba no ebia ebe ma wa respect nipa tuturu bi ba me hunu Kelvin Taylor papa no oho ne me hu say de bi Kelvin Taylor papa sebi wan bobre bia nti na ba no ono so yesa no because hu papa no Chemamboyo your network Kelvin Taylor didi Ghana before atema mi hankasa me say me hunu papa no me I was shocked. So what I say nti oni kwan say ye be so san kwase asam no so nti me last time no me country say next week utie me next week Akufo-Addo or U.S. Kelvin Taylor why Bema or organizing demonstration in French Akufo-Addo no hunu de edi be ye na America I dare him so why Bema so why Bema say last time was say Akufo-Addo eba America onu be share Akufo-Addo obeba ho be demonstration ye be kini tire fi ho why Bema baby Akufo-Addo wo no even that area ho won ko ho no nkwohwe why lucky but me that trip no me nko be bad instruction two guys are almost call advance no omu kra omu ye bad send me boyo ameka so we omu ba nti me mark Kelvin Taylor signal say onim say Akufo-Addo oba America next week oba so ye Bema we dare him mon twen Akufo-Addo be Ghana no abegina ni konko no so ebe ye dede NDC for be tue kama no ne Felix Kwachimu akwache wo bibia papa ebe ya demonstration what attack Akufo-Addo that day na 1 year sir why Bema
So what I say? Inti me no me ma hu say hopes na ba line so. Inti me pese hopes so mbra kakra ansa na ma continue but me dey me kan kire sa bodam ni a wo Canada no wo nsem papa bi ya ye twen no Akufo-Addo birthday no 1 year and dey ne busuafo no me say nyo bia na e kan me say won be se ne busuafo no nyina anko me da say won be se omo ne busuafo no won be se omo free Ghana en kokotna Canada ho yo me ba jo boyo anfa na say second one a me di kwama sa bodam ni no yo anfa na ye be ma honorable abem no oba na wo hwehwe ne ye hu enye se uti social media so wo abontene anase wo aburuchire o kan kofo ho asem se wate ase nti ono no mema sa bodam ni ne so Akufo-Addo ne birthday ebia ne birthday ne kura obedi na America nti ye twen no ne expose no but ohun se wode ne busuafo na eto boteta ode omon na eden ede ayewi nti yeso ye twen no oye bad a yeso ye bad nti Ghana ni bia wo fi se won twen sa abato so a won kosalai won obeto aba na oye bema Akufo-Addo Jubilee House wo ho obetima abasambulo aye cool and I say ubetima attack presidency so what I say no hu say Ghana no ye wo mra na ye wo mema so what I say nti ye twen nipa boni bia wo say wo susu say wo ye bema adeden so what I say Kelvin Taylor mo ye no hu say wo ye bema ohunfo wo ye bema sende wo wa America kase bebre no obetima atwa ticket oni sika kwa memma ni sika no atwa ticket aba Ghana so what I say oba Ghana ni suit a court warrant wanted aya declare no eno me yini nyina tufom so what I say me ankasa me pese me nchi no ne me hwe no me hwe no te say send the ehwe akora pam no ko school no akora boni dwane free school ba wo che wo ba no atwe no sa na me pese me hwe no so what I say security man de mu ni abotre kra o ene so no mu a me hwe na ba me hwe ni chi hwe o mo say tam de wo obuasi tutuka no utie o mo say wo obuasi tutuka no okon repair akora bi okon ne girlfriend bi a o pege no girl nti ase no okon repair girl no o mo say boys no enu kra na ema odwane free obuasi no o mo burote o mo say Kelvin Taylor o say me nkola no boasi boys no o mo say hwe wei o mo say wuni eya what radio so kasa o say NDC for kra eyo o mo nim say we criminal we Kelvin Taylor tutu bottom ni we na o kasa amanfo adinechi nti me dey make can say o ye bema Akufo-Addo ba America wonsi no wonsi wa ye demonstration mo nkotena ne konko radio no so say ono o ka Ghana ho asem because Akufo-Addo o ba America sika de o free NDC for ne mahama wono on frɛ sa broni se wa bodam ni no no mo be tena America Akufo-Addo ba no mo evidence bia o mo wa o mo yingu ho so what I say sa no okofa Salis SM no abogu mfaso bia ni o Salis say ne papa wu ye wantime amba nti Kelvin Taylor bra na yen hwe wo yen twe wo chi na yen ja wo nya sa o papa no o ka bebi a